maame no wuye mo gigi sika se mo de ebre ne ba no no ne ba koro na waja ne Ghana no o matena abrochire di Sicilia bedi akono ne kunu maame no ye sofo na sofo ehye na sina gigi akro eti sika maame na eja pade ne ade nyina aka maame Sicilia bedi akono medicasi abre Auntie Naa. Auntie Naa, I don't want to believe it. We are very busy woman and I don't want to bother you. Wan kasa Auntie Naa udi adanse say my friend ne wakasa me ne confirm akasa makwala or the saying Derek me ne nakasa da case ni beto Auntie Naa anim girl no sha say so obon story me say mo share video no mame girl no sha say so obon story and okobo Cecilia bedi akodin obodina and I confirm say Auntie Naa enya where you nipa Cecilia bedi akon na sema be die Auntie Naa te shock kakra gina ho kakra din Auntie Naa na no ada na akokoje award ba me mpese sa award we ade we a me be ye no begu award nanim ase ene oyerepa afutu anasa oyerepa FM ni nyina anim ase Auntie Naa se o debi enya no Cecilia bedi akona wo kan wo ye hwan Otiseng Besine ma sponsor by one amana free Accra. Meanwhile, me di Auntie Naa mochi edi or the say Sanshire FM for yechi se obi free kwantintin basa na se ni case ni serious yen hwe mane nsan nkonkran yetumi ka se okay ene de ne de aye occupied yen hwe ochena ebi wo so yetumi drop obi a na yaje or the say ya so case ni ya come once and for all. Metria kwala musika 4 consecutive times from Accra. No oba me say we case na too hot ntini enka Friday. Near prospondi. Oh no we case na very hot ye here no Friday boja ye. Near makra no 4 times because of men person media dinti we me kan anymore. I don't want to believe it. Auntie Naa men person media di se wunim Cecilia bedi akonti. Enuntia watoso toso abayana man ne me no ka say thank you my sister Bako UK enne ana wakope bebe ama abayo ne kwa akotena e wa Accra enne enokra na for temporary abayo ane ma meti abrochira ane ma me ahwe ne university ama onu ankasa tumi wahya ase ana oye TV host oye adwuma Auntie Naa wo ye bi wahya ase ana oye bi okuta talent watukwa aba Germany ha for programs ahodo abaye program bebre enne me no ka say ma abaya ne ma me wu US Cecilia bedi akon onim Auntie Naa no oma fa kwala na japade ane ma me di ja no ya yira kwala na chi akwanche say ya kana not ba bi obeko bia na ya shutting up Anunti ne akwala ne da kiosum anne kiosufo na sending the message e wo me phone su sesi ase akwala ne nsisa baabi nsisa ne nema fa nko baabi obeko omuntumi host ne hobiem ene Ghana na adwuma ye basai abayo aketo a wasi so say Auntie Naa nka I know me oda na je a won hira FM minim ne number akosua mini number akosua owo akoma FM minim say asem we koto akosua ni ma obeka one time but near me yan say I don't want to believe it say am pass Auntie Naa wunnim Cecilia bedi akonti ana wo twetwe ho say won ka abaye asem mana asem a ebeto oyerepa management oyerepa futu management no ebeje mo nsem mo wa no nipa tie mo mfa ndokra nya adwuma mane nkosi. I am saying this not because me person me go oyerepa FM anima say because I have contributed to more some donations some ye no me ye bi at the same time me mane nka me nkwa me ho obi pese oye bibi ko ayi a ekọ Ghana me say oh mo fa nko oyerepa FM until you cannot tell me say me enemy of progress ye nyina ye pe o man ye send ye mo solve nko for problems e o Ghana mo no we appreciate it but adie we dey set sa pa na Auntie Naa me say Auntie Naa no nie me de ne beto so biem wa oni Auntie Naa here she is
One the management team no omo so negina ha omo kwaje award no guess in negina ho no confirm and to aso no pastor yanchira na abota Aisha honom no adwo ogede Chavez menye sure so baby so negina ho ne dia nipa no gina ho me hu ne ye osofo negina ho no Auntie Naa negina finfina ananimote air blank no ana hwan no management team no omlet omo ho na no adom kwaje ayi bae bronya yam no omkokwaje om award. I have been silent for all this while. I didn't want to say anything. So I said no ko insha feminim so ombeka besete sa pa na sa Auntie Naa ye na adwene say asem we because of say onim maame na ye friend Cecilia bedi akono sampa say unim no enti na Auntie Naa wo mpese obeka asem we akwala na twa kwan akwaba ene na Derek sisei ochina confirm sisei confirm how many times na me no won kasaye how many times na se motumi kwaje award all because mo ka oni bi asem ma no na akwala mobrowa we asem kakraka we aba abra yenim se etisa anka mo mane mfiri nkran ma 4 times ade ye me ye twato Auntie Naa obi akra point say mama se na akra case tie yanka na Monday and o si da bi yanka na Friday da wo disappoint akola na akra no hu say em se wunim maame Cecilia bedi akon na wo Cecilia bedi akon wo photo wo ho ne ma nyina gu ha maame no wuye ene ayi kura na ukwaje Natalia ojaye monhwe ade atale a maame ya meka na semi a wawu sofo ba no owuye Natalia no ohye a wo hye twa photo na da ne Facebook page Cecilia bedi akon maame no wu achi na Cecilia bedi akon ahye atale no so agina ho akotwa photo no so de akoto ne Facebook ne ntale ne bibia wo Cecilia bedi akon ho enya se yentumi nka ho but yebeka ebeya nimgwase na akosi sen ntimo na mo ga na mo handle ade we when your first time my directing Crawford about hundreds of people monko Auntie Naa mo nyina akọ na sana me fancy ya Auntie Naa I don't want to believe this se wunim Cecilia bedi akonti a wo yesa na mehwe kakra bi na sa asem no wa won fira abayiwa no na se won ka ye nyina ye wo ha bi ye be hu na ebesie ye nyina ye wo kro mu ye be na otumfo kra me na pepa mitunu wo se Oyerepa FM otumfo me de na twi mitunu wo se Oyerepa FM na me fa won si ha Auntie Naa me da ase me fa wo ma ha se me gu ani ma se wo ye me sister I really appreciate everything you doing that's the reason why ye nyina ye contribute to everything you do me do be si ha here is Auntie Naa in case you don't know Auntie Naa onie Auntie Naa na agina award no adwuma wo ye no si ya na ko bia ye bia nka ye bekọ ye nim enti I really appreciate ne wo ye bia thank you so much in fact o ma se mbegu ani ma se na mom ye behwe na ebesie Nigel Gazing or no for this one ekoba akonfo ne asofo a me yi akonfo na meja asofo ho Mr. Obetimi a share video na yenko ye nim bacho pa mo betimi a share mo share nenko ye nim edi backman or say brother David confirm does also doing Twitch Auntie Naa his work with Marcos. I really don't get what you're trying to say into Mr. Opa Yanawa Center. Also the only king more fire okay where Oga no so I say please what's happened no problem. Even Ruby Dizzy Quay I say thank you for bringing that up big ups mempese nipa wo boa abaywa ne eman ne sister ni gay kasa ya obi na no kekese mame memwako mi sister ketua ho na wakọ akotena ne nchen for tempera na abaya na tiesum sister meda wazi wate nyamisha akwala wo no edi ni mrepe ne mame atena brucha ya adwuma hwe ne university nya akwala ketua adwuma wo nya nyenti na ekohwe na brabo na eba asofo se eba asofo ne akomfo a meyi akomfo agya asofo ho sisi ame na o ka sei